Ya guys, ndabasuje kuri mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byose bica kuri no channel, by'umwihariko mwe mwakanze subscribe kuri no channel mugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge mujye mubibona mu bambere. Sasa rero hano hari amakuru ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, avugwa yuko umunyamakuru wacu Ismael Mwanafunzi YouTube yamusibiye account ye igitaraganya. Nta nteguza nyine yisisi bakukanya. Abantu benshi bagiye begera amacano yabo bakagenda bavuga impamvu Ismael Mwanafunzi bamufungiye chano ye, ariko abantu benshi ntabwo bari kubisobanura mu buryo bwimbitse, ndetse na video zivuga video bagiye bakora zivuga kuri Mwanafunzi impamvu YouTube yamusibiye chano ye ni nyinshi cyane. Ntabwo wamenya ngo video original yemeza ko Ismael Mwanafunzi bamufungiye chano niyi. Rero muri kino kiganiro kitaraza kujya hejuru y'iminota 6 cyangwa 5 ndaza kubabwira impamvu YouTube yasibye chano ya Mwanafunzi gitaraganya nta nteguza. Rero ngi muri kino kiganiro tugiye kubana banyita Mess Empire wa muhungu wanyu udahwema kubakurikiranira ibiganiro biri trendy akabibazanira. Reka nkwibutse gukanda subscribe kuri no channel urebe kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye kugira ngo uze kumenya impamvu YouTube yasibye chano ya Ismael Mwanafunzi. Ismael Mwanafunzi ni umunyamakuru abenshi bagiye bamenya kuri RBA. Haba mu biganiro yagiye akora byinshi nka waruzi ko no kuri televiziyo nk'ikiganiro inkomoko. Abantu benshi ndabizi ko Ismael Mwanafunzi bamuzi. Uno Ismael Mwanafunzi rero afite YouTube channel ye ifite aba subscribers 400. Urumva abantu 400 hafi habura nk'aba subscribers nk'ibihumbi 600 kugira ngo yuzuze miliyoni. YouTube rero yasibye urubuga rwe rwa YouTube, kandi account ya Ismael Mwanafunzi nk'uko nabibabwiye ni account nini, kuko YouTube channel ifite 400 hafi 500. Urumva ni channel ifite abantu ba subscribers benshi bakurikirana ibiganiro bye cyangwa bamukundaga muri make. Rero uno munyamakuru ikintu nababwira nuko bamaze kumusibira channel. Impamvu bamusibiye channel ngiyi rero, Ismael Mwanafunzi bundi YouTube igira ibihano bitarenze 3. Hari igihano cyo kuguha copyright claim cyangwa cyo bita copyright strike, akaba n'igihano cyo gusiba channel yawe ariko babanje kukurwaza. Iyo baguhaye copyright claim bimara iminsi 90, aho kukamara icyumweru utauploadinga nta n'ikintu na kimwe ukoraho. Iyo minsi icyumweru cyashira ugakomeza ukauploadinga nta kibazo, ariko iyo copyright kamara kuri channel yawe iminsi 90. Noneho copyright claim nayo imara iminsi 90 n'icyumweru cya mbere utauploadinga. Noneho hakaba n'uburyo bwo gusiba channel yawe. Ubwo basiba channel yawe igihe baguhaye copyright claim, baguhaye copyright strike, bakahita bongera bakaguha gatatu ya minsi 90 nababwitararangira. Aho ngaho YouTube itigusibira channel ariko yamaze kukurwaza. Noneho mu buryo butunguranye Ismael Mwanafunzi yo YouTube yahise yifata isiba channel ye gutyo irayisiba nyine itivaho nta kintu na kimwe baganiriye. Ibi ngibi duri cyabiteye rero. Murabizi ko Ismael Mwanafunzi ni wa munyamakuru ukunda gukora ibiganiro byinshi avuga kuri intambara ikubera muri Kongo hagati y'umutwe ma 23 n'indi mitwe nyinshi navuze, kugira ngo nanjye batama copyright cyangwa batansibira channel ya mitwe ya ma 23. Ismael Mwanafunzi yakundaga kwikoraho ibiganiro cyane. Noneho leta ya Kongo yatanze akayabo k'amafaranga menshi kugira yaha YouTube kugira ngo iri kurega channel nyinshi by'umwihariko iz'abanyarwanda. Impamvu zikora ibiganiro byinshi zivuga kuri Kongo cyangwa se zishyigikira umutwe wa 23. Ibyo rero byatumye leta ya Kongo itanga akayabo k'amafaranga menshi kugira ngo YouTube isibe channel nyinshi zigenda zivuga ku mutwe wa 23 cyangwa uvuga iby'intambara zibera muri Kongo. Nuko nguko channel ya Mwanafunzi yaje kuba yasibwa. Ariko umuntu akibaza ati se ko hari channel nyinshi zigenda zikora kuri bino biganiro by'intambara ziri kubera muri Kongo, kuki basibye channel zo mu Rwanda gusa? Ni hari channel batarasibaye nizo basibye ubu ngubu bashyize mu bikorwa. Hari nka channel zirenga nk'eshatu basibye, ariko yagaragaye cyane ni Ismael Mwanafunzi kuko ni yari ifite audience nini cyangwa abantu bayikurikirana. None abantu benshi bari kwibaza ngo kuki YouTube yafashe umwanzuro wo gusiba channel nyinshi zo mu Rwanda ariko ntigire kuko hari channel nyinshi zitari zo mu Rwanda zigenda zivuga kuri ira ntambara none yo muri Kongo, ariko zo zivuga mu Giswahili anyine atari zo mu Rwanda. Abantu benshi bari kwibaza ngo kuki impamvu YouTube yasibye channel nyinshi zo mu Rwanda ariko ntigire isiba zindi channel zo mu bindi bihugu by'abaturanyi. Ibi ngibi bikahita bivuga ko Kongo nyine yashyize amafaranga menshi mu gusiba channel zo mu Rwanda ugereranyije n'ibindi bihugu. Guys, rero ikintu nashaka kubabwira ni ukugira ngo mumenye impamvu YouTube yasibye channel ya Ismael Mwanafunzi. Impamvu yasibye channel ya Ismael Mwanafunzi ni ukubera ko
Ismail Mwanafunzi yajyaga akora kuri bya biganiro byo muri Kongo, noneho Kongo ikaba yatanze akayabo k'amafaranga menshi kugira ngo basibe channel nyinshi zo mu Rwanda zikora ibyo biganiro. Guys, rero ikintu nagira ngo mbabwire no kubabwira ko impamvu YouTube yasibye channel ya Mwanafunzi ni ukubera ko Ismail Mwanafunzi yajyaga akora ibiganiro byinshi bivuga kuri iriya ntambara yo muri Kongo nk'umutwe wa 23 ndetse n'indi mitwe myinshi. Noneho leta ya Kongo ikaba yatanze amafaranga menshi kugira ngo hasibwe channel nyinshi zinyere zikora ibiganiro nk'ibi ngibi Mwanafunzi yakoraga, ariko by'umwihariko mu Rwanda. Guys, niyo mpamvu rero YouTube yasibye channel ya Ismail Mwanafunzi. Abantu bashidikanyaga bababwira ibintu bari kubabeshya, banza umenye kuri nyakuri nuko nguko. Reka mbibutse gukanda subscribe kuri no channel guys, mufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi biri trendy ujye ubibona mu bambere. Kandi niba ino video wikunze nyaboneka kanda like, cya muri comment tubwire ese dukora ibiganiro byiza cyangwa turi kubafera. Ibyo byose ni bimwe mugomba kubivuga. Ndabakunda cyane, reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.